Jessie J. Yeah. Fi'n licio Jessie J. A fi Mae hi'n dda. Ydy, mae hi'n dda. A neis. Reit te, Dylan Ebenezer yn dod I fewn I gael Dylan sgwrs Ebenezer. efo ni. Mae Dylan yn cyflwyno sgorio. O, sgorio. Fi'n Ti'n gwybod licio sgorio? Ie, fi'n licio sgorio. Dwi'n licio sgorio, dwi ddim yn licio pêl-droed. Ti ddim licio pêl-droed? Na. Na. Beth bynnag, gei di siarad efo Dylan am bêl-droed. Felly, Ocê. mae Dylan yn cyflwyno sgorio, ac mae Dylan yn dod o Aberystwyth yn wreiddiol. Aberystwyth? Ac mae Dylan yn gwenu lot. Gwenu lot. O, fel ti. Dwi'n licio Dylan. Pob amser. Reit. Serious? Wyt ti eisiau dysgu Cymraeg? Dim bach. OK, reit. Yes. Patrwm cynta. Syml iawn, very easy, iawn. Dyna, beth Beth ydy, ydy? neu pwy ydy? Which mean, What? What is? And who is? da iawn. Diolch. Felly, Felly. gallu di ofyn, you can ask, beth ydy dy hoff gêm? Beth ydy dy hoff game? Pwy ydy, who is your favourite player? Pwy ydy dy hoff chwaraeon? O, agos. Chwarae. Chwaraeon is sport. Chwaraewr Chwaraewr. is a person who plays the sport. Chwaraewr, player. I've been called a player in my time. Sgwn I pam, Matt. Symud ymlaen. Reit te. Yn lle who is, ar y sgrin nesa, da ni'n mynd I gael p'un ydy. Literally, pa un ydy. Which one is? Oh, peanutty. I've never heard that before. Na, so it's like from No. pa un, like which one. So, enghraifft, dwi'n gwybod bod Dylan yn cefnogi support Arsenal. Oh, really? Sgwna. Ydy. Felly, da ni'n gallu dweud, gallu di ofyn, which is your favourite team? P'un ydy P'un ydy dy hoff dîm? Dîm. Treiglo, tîm. Asgym, iawn. Cymru neu Arsenal? Who? Anodd. Who would he support if Cymru were playing Arsenal? That never happened, Nia. Na? No, that's a ridiculous... Dwi really Sport, ddim- what are you on about? Dwi'n mynd deall. Ti ddim yn deall. Oh, beth ydy'r, what is, peth gorau am, the best thing about? Beth ydy'r peth gorau Beth am? ydy peth gorau am... Gorau? Gorau? Everything? Or is that world? Best. Gorau. Best. Best. Gorau. Beth ydy'r peth gorau am, well, gyflwyno sgorio? What's the best thing about gyflwyno sgorio? Gyflwyno sgorio. Okay. Beth ydy'r peth gorau am gyflwyno hwb? A gweithio gyda ti. Fy gerdded syth mewn i'r trap See, I can be as naughty as I want, but if I say stuff like that, back in the room. Diolch yn fawr. Chwaraewr. That's all I'm saying. Iawn te. Ti'n meddwl bydde'n syniad da I ni weld chydig bach ar Dylan in action, so to speak?